Ну что, приехали на рынок у Витебск. Яшчэ учора іграў спяваў для 10класнікаў і размаўлялі з імі пра Мележа, пра Сапкоўскага, Ведзьмака, пра ЛСП. А цяпер мы з Лёнем прыехалі ў цудоўны горад Вітебск, паўночную сталіцу. Размаўляць пра ЛСД. І зараз мы едзем на віцебскае тэлебачанне. І апынемся за кулісамі Телекавярня вечарні Витебск. чароўнага блакітнага экрана. І вось мы заходзім у будынак віцебскага тэлебачання. Тран-тран-тран. Так? Так, тут можна здымаць, нельга з пісталетам быць. Да. Добрый день. Это ваша такая эмблема? Класс. Так. Зараз мы идем в студию наладживать инструменты. Яны еще не отогрелись. Сюда. О. Добрый день. Вось такая утульная віцебская студыя, і тут шчырыя размовы адбываюцца, як у Юрыя Дудзя, толькі лепш. Ну, про грошы. Праз пару хвілінак все пачнецца. Разминочка речевого аппарата. Не только так вот. Они еще ж делают так. Внимание, микрофон. Дорожнага стаўся з розумам, раненька драбней ад Антоновки. У свеце багаты дзівоснага, свет незвычайны такі. Стракатыя колеры, мовы і норавы. Розныя мы ад краю да краю зямлі. Хваля любові, любові хваля, крылды і гора поглынае. Ну, это вот такой вот портативный вариант терминологии. Берешь щеки в руки и... Все, можно играть на трубе. Ён сумаваць не дае. Ён суцяшае цябе. Ва-па-ра-па-пай, па-ра-па-ва-па-ра-па-пай. Ва-па-ра-па-пай, па-ра-па-пай. Мы з Левем потрапілі у арт-паб Торвальд, і нас тут смачна кормяць борщ, рис, рыбная котлета. І у вас быў дзень роднай мовы. Так, Был. только российской. А, дзень роднай расійскай мовы. Что? Так, и, кстати, это русский мир. Дал иммигрант на то, как яны провели день родной мовы русской. Это было в гэтым годзе? Учора. Не, я просто учора пришел в университет Амаль Апошні, атрымаў вышымайку и пойшов довольны себе додому, потому что мол выше челлендж был. Там весь день были такие импрезы на русской мове, там диктант по русскому писали, еще что-то на русской мове. Але коли я пропонувала афишу повесить на белорусской мове, яны отказали, типа, ну вы поймите нас правильно, типа, мы не можем такое Можна з гэтага повесить. туди. Лічыцца, што ёсць пэўныя арганізацыі, які фінансуюцца быццам бы з расійскага ўраду. Так? Ну, праз розныя расійскія там арганізацыі. Белорусским державным? Нет, чакай. І пытанне ў тым, што з аднаго боку цябе грамадзяніну Беларусі турбуе, што як быццам бы нейкая замежная арганізацыя ладзіць нейкае мерапрыемства, так? Гэта зразумела. Але з пункту гледжання Машэрава, так, ну, з універсітэта Машэрава, яны лічаць так. Блин, ну, в принципе, у нас две державных мовы, для частки людей родная мова белорусская, для частки людей родная мова русская. Ну, вот так, так сталося, так? І яны не бачаць у гэтым праблемы, яны лічаць, ну, чаму б не правесці.
фактично університет мог зробити дві речі, каб не було конфлікту. Ось, коли ласка, для кого русская мова родная, ось ви можете тут собраться, не питання, для кого родная мова білоруська, коли ласка, зробимо диктант на білоруській мові. Ну, то бок, ну, фактично... А для кого родная польська, а для кого родная там... Ні, ну зрозуміло. Дякую. Всього доброго. Клас. Приходьте 2 цікавіка до нас на концерт у Музеї архітектури і побуту у Строшиці. 10 цікавіка приходьте у TNT, там буде отбор. Приходьте, проголосуйте за групу Реха. Мы там будем полным складом с аккордеоном, бас-гитарой, барабанами, арфой и конями.